Biyag di tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Emelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam agano saklaan. Agurnungak nanang. Kat no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nagnegosyo. Kasano nga, no makatumpong kamot iti strikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takaduak mo't ni Trina a best friend ko. Ay ka, no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, paligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalupusan na kanina ng mga agabron. Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kenkwana, friend. Narigat mo't ngamin tagsapol iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, ngarud Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kadata iti balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat saan pa'y. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko kini nanang. Anya tinadamag movie kay ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwana. Anya ko mamati muna tayo jakab sa tangay. Mas dawak nga ron. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa lang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang dagpasekat Di ko na siguro nalakat ay abroad. Sa bagay, awan mat kay ti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa bida nga talaga da nga kabsata. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya din nadamag ka. Agabroad ka no, Imelda. Balasan ka. Wen tata, nakadamagan nyo. Ni kay akabsat mo Ha? Isu may tisang kaibagana. Ti may papaniti pa nag-abroad mo. Ngumapay akas jay. Nakalibibay ang mga istorya. Kasla di na kaya ti pa nag-abroad mo balasan ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalata. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasan ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda. Kat anya nga tinsungbat mo kanya na manong. Agan ang nagkaijay kunak lang, sigay. Uray siya ka. Awan mat amok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dahi nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa flight na lang madlaw alim mastugay. Asino, Jenny Moscow, VK, Makoy. Ay, kwa jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kasla nga may nadanangig ko adi nakamat yu anagan ti kapsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Impawit ni manang mo nga Imelda. Kasaya. Uy, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasing iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nananang. No, chocolate tumatlang data, kabalan may kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Kami nga pagan ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabalan may mati gumatang iti chocolate no kayat may.
Saan lang nga ni Manang Imelda ti kabalan na ti gumatang iti kakasta? Manula abulan ta dito yung abroad nga mariknakon ti bannog ko, Imelda. Ay, uray siya, Trina. Naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Kan uray na bambanog ta, at least, ada maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga, Rod. So nga anusan talata, friend? Tainton makaurnong tao, di agnegosyo tanto ijay. Wana, nonya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita intong madamdama. Awagak labiit ni Nanang. Saludsudok no naawat nantayin pawit ko. O sige, tawagak mo't ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo dita abroad? Nasayat mo't, Nanang. Na kayo nga'y, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pawit ko a package, Nanang? Ay wine! Na i-deliver, i-kalman. Ay, kagyaman kami unay, itiimpaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Da kayo to natin makamu amangtid kadakwada, Nanang. Wine, anak ko. Apakadaak nga rodon, Nanang. Naskan nga ginana akon. Tadapay trabaho may intong bigat. Katagan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan-anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsarita ni Nanang iti cellphone na itay bigay ating go. Asino pa yung kumangay? Jakab sa tanga pabida ah. Mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Jakab mo ah. Hangko nga pagan ano nga damagan. Dangat at chocolate. Ni, ay sus, pangaasim ah. Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tano ipakita mo agbibisin kay ti package. Kalpasan ti talo at awan na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta kadimot lang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mat siguron day siya pagpuunan ta. Wen friend. Ket agabang tapay laeng iti siya. Wen friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tano agi patakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta ti materyales. Abang laang ti paggastusan tano kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siya mat friend. Kamaudyanan na. Matungpal mat ti arapaap kung agnegosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, Nana. Wine, tasumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasin na ito kontrata na ijabrod na. Kuwambay, nalpason na. No kasta, awanin plano na agsubli ijabrod? Kaya agnegosyo da ka nang itigayom na. Adagang plano dang agnegosyo ah. Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto ah, dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na iti. Ne, simangpot ka magaman, Imelda. Wen manong makoy, kasangsangpot ko laeng itay. Nasayat mo ta. Kahit kumusta kayo matan manong? Nasayat na tamay. Plano may matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rod, ano kasta manong? Sige, tumulong ako iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. At kwartaming aramaten mi. Ano niya? Uy, Vicky, ading.
Imakar ka mat gaya man iti pagtrabaho Nabayagan Dakor mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amumat nga sanak nga nakaturpos iti panagadal ko. Malasa na bale. Tinapatag at trabaho maading ko. Saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami itititad ni nanang? Ha? Agururnong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, ure ni Manong Makoy. Plano da kanong matintag kalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Addan kaayan ayat yu. Angam siyak, awan, pay. Ata data agpalpalas to nga minti ipang pangrunam. Anya di ko namading ko? Ay, awan, manang. Nang, mapanak pa iti yan tigayim ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Nanang. At dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Dalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay. Tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, ang mga iwan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Nanang. Dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagak no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko, nanang. Ay, sige, mapanakon nang. Tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mutburiyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta ya, friend. Di ka pilitan nga agsapol ta iti daduma amang supply ka data. Friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong takenta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay, nakasaritam ka din, di akin kukwa iti abangan ta? Kan, anta nakasarita ka supplier ta. Ay, mahit nga rod ano kasta, friend? Rugyan tan tagkanpas ka dagiti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami, inton sumaruno abulan, nanang. Ay, kaamangan mat, no, kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutok nga rod, nanang. Mayat nga tada Vicky kan Manong Makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy, anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Way, basi mo lang ti sweldo da iti trabaho da. Abagan no da dakkel pa yati masweldo dan tuken ka. Manong Makoy, Vicky, kahit yung ka diti agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat ti trabaho manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yun. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya, diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin itatrabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumat idta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang ang kanya. Naglokon da Jacob Sata. Kaya't data pagbalinan, ababaunan da. Nga ruda. Jakmat kayat ano siya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat tagtrabaho ije coffee shop Ngamte agtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Karapaap da Jacob Sata. Wanangam, aging gatagtak at single pa lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngami. Nakunampay, Manong. Ay, friend. San mo't akayat dagiti kabsat ko tagtrabaho iti restaurant ta? Ay, amom, friend. Talaga nga adamadlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend?
Kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, saan mo't siguro, friend? Pasensya kan friend ang sipod pa'y idi kat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Ay, anya kumamot nga iti apalan da kanya, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makitkita. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti man no atawan, di makkel ti negosyo ta. Iso na lang ta dakurang kan ka, friend. Ha? Anya nga, friend? Makiasawa ka mat na. Anya? Adda na asawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pa lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pa'y. Saan pa yan naladaw ti amin para iti dayta banag? Makitan to no? Ada ti mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayatim patakder da manang mo a restaurant da VK. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag namin da dyan nga kabsat mi. Saan lang nga data? Ada pa imimot na. Imot? At no ado ti maitultulong na dito'y lugar tayo. Nang runakit kalugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ama ititid da Naparamag kay diya, tata. No para kanya, saan a kinaparamag ti kasjengar aramiden da? Jak amaw, no apay adiyo maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kabsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa'y anagaway, Imelda? Ada ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ay wala, kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang ti text mo. Aya? Awagak tulad ta nga rudin tata? Ay na, nagasat kayo kinitrina iti negosyo yo, binaangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na ken ka. Ha? Anyat kaya Diyos awan, tata? Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Anya? Diyak ko ba kaya ti makibiyang? Gam nasakit, itilapayag ti imbaga na aparamag ka, anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Ay, idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaita kastagayang ti panagkita na kanya. Kunak nga ado ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado, ada kwarta na day chay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas ta ti ugali di kabsat yaw?
Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adaw ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo ngamin nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinsula ang tibiyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat, ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo, may papan kanya. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yung kanya. Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo. Jakon maanusan ti kasta at trato yung kanya. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada jo ospital ja anak ko. Awan mo't ngaming kwarta ko, Vicky. Tane, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang mata, ang mga nood na kwarta na. Ilakaman nakno ko ading ko. Awan nga rup kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti bagbaga ng asidgak ng mabainakmat. Ay, oray siya. Mabainakmat tin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasak kontrakan ko na. Masidag lagayam. Mabainakmat na. Nakarkaro pa kanya ka manong. Malakit din. Oray ta babae ka. Siyak ngay, lalaki ak. Kaduatan nga umasidag ka ni manang. Apay ngamin aya, anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasit gan no saan na sila. Uwan manang. Pasensya ka na. Asino kumapay ti sa baling agtitinulong no saan ada tayo? Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasta di yung ngamin kaya ti matulungan. Ididay ta ading ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital ja anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Aggudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na, Agyaman kami manang. agyaman kami ating ko. Sapay la ko mga rod, ta saan da kun agurguraan. Agpipin natin tayo kuman. Ta agkakapsat tayo man. Uwan ading. Aklunak ngay ti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Idin tutada kami kat saan. Nagruna kanyak. Tas siyak ti inaw na. Aging gay ta. Agrigrigat na ta. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo ading ko. Mayat ti negosyo yung kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakapsat tayo ading ko. Rumbang laan ko maasuportaran tayo titunggal maysa. Agtitinulong tayo. Gusto, tinakuna ni Imelda. Nagiti agkakabsat kat rumbang laeng nga agtitinulong. Saan kat nga agiinlapal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye an tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo ang siya, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Wan mo't kit di ananang. Kadaytoy titandaanan niyo nga agkakabsat.
Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Biyag, di tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, auntie. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wan ano da pagpunam, naawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tayo ti plan-plano. Anong san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi? Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan kadimat nagtulagan nyo kanjuni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng, katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day dinanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ama kiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yung tinegosyo arinugyan day dinanang? Un manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang yung kwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama, ang mga numabangkrap ka, kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Da orlan mo't kini Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kitang agasawa. Kariton manan, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay-pay lang amin nga agbambannog da nga agisurusur iti lako da. Kat adala nga rudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakwan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumak na nga daagos ha. No siya, dya ko narapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tayo simple pa nagbiag. Narigat no na nga tunay tarapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan nante. Saan na ka makatrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurok mo ta 2 oras sa ante. 2 kat kagudwa, na kayo umot. Nan, mangtod kay kid dinitigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga'y. Ay, nailista yung pailangan, te. Bayadan min lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito'y tersina. Bayadan min to ka, di. Una yan na yan, te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito'y tersina. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya Lori, ante. Orag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, na nga tuunay tarapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kante. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anuan tayo, ayang amin ti sobra kwarta, ante. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakit iti mamintalo iti may sangal daw, mayatan, ante. Anya to oras Kamsan pa'y anaibos tinating alako ta, Lori ba kayo? Un nga rod Sayang, no sana marispos na gito. Ano santa pay laang lakay.
At dapay mo't ti 2 nga oras, bareng ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no si Mang Patay sibuyas nga order ko kankwana. O sige, sikapay lang ang rutagla ko. Anyat kuko diti balay, Lore. Imayak tamang tedak ko maitinatang manang. Amo mga danateng mi amo ulam eh. Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre dayta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti sika, isardeng yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kamin tumanen manang. No apay magnamin na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustal tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang ije palengke? Naimbag man, tadi na impabayad kin ka. Ay, jak mo laawatan ipabayad na. Ay na maluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi da. Amuman makadagi nga gasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sabagay, awan bibiyang tan kadakwada. Tasaan mo't adatat agriga no bilang malugi da. Ay, wana, makaamuda ni tibiyag da. Nalugi ta iti daduma ala ko ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Ayun, amangan no adamula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No addaam mo na apagangkatan itinatang. Sige, barang addaam mo na analaklaka apagangkatan itinatang amay lao. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawi tan tulat na. Sayang tinarugyan ta. Kalpasan ti manotawan, nakagatang tamatlangan ni tilugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tadan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam, gumatang ta ni ti materyales. Tapno malpasan ti balay nga ipatpatakder ta bakit. Sige, sikat timang plano. Tawan amok no may papan iti day ta abanan. Bakit? Gimatang gam daluri tilugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa man. Ne, nangalaan da kumangay tinggatang da. Tit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak na. Tit ada pa panak bakit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan di kumparim ti papanam. Ingkay man sumukmon iti araken. Bili bakla unay ken kalori ka anakan. Ininot matlaengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wen anti, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno at danto ti pagturugan dagiti bisita yaw. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag matan asaan kami ang nagsarsarita anti. Nagadungamin apakakumkumikumak.
Kumusta da ngatan? Kas iti sigud no anya ti biag dayday. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma, agmerienda ka pa'y. Nay, pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Un manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaapulan. Ay na, ananwan niyo ay atidak balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang, Ay naading ko, naragragsak ti biag no simple laang. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple apa nagbiag may. Isoda kayo, suruan nyo man ti makontento iti biag. Nonya ti adda kada kayo gusto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. ha? May samot anak yo. Apay masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalayaya. Nabayagan nga arapa at miday ka manang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin yo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yo kan kwa na. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blessing delore ita. Saan ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon ti sagana da. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayaton ti biagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamayranod tayo mat iti kinabak ng da. No kasdi nga agpaskal da. Ado, timakan bakit? Numatay da, di dan tumala may tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo ngay Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karnay. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbi ti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsumbat mo kaanakan. Apay, may tugot da nga raw, ti kinabak nang dano matay da. Una yun, ti kasta ka panunutang balasan ko. Kat agpay sumutante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda unong tayo. Tapno adda mausar, no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, tsaka mukan ka Irma. Adalat tabaribar nga isumbat mo. Matitirik nak bakit? Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamakan kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatin daytoy intun bigat. Ay, amang ano anya dait na. Ay na makapadanak kamot. Kapailak na ito'y bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon dait na arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpacheck up akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pa'y laang. Mabalinmat nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Intun bigat langan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman anti. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakal ti magastos mi iti agas na anti. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yo? Ni Manang Pilar pa'y laang nga ipag ko anti. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandi yo liwayan ti agkararag. Wananti,
agyaman akunay kada kayo. Sipod pimusay ni nanang. Kitda kayong titimakdar amay kadwa nga inami kinimanang Erma. Niluri ti kinasarita yu hitayante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Ni, sana. Na-ospital na yante. Wan, kaaw-awid dalaang. Dakkel ka no ti gastos da iti agas nila kay na. Daytan ti bagbaga. Ha, Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasan mamaragsakan na ka, nagalas mo taramid da. Agpalpalangguad damot ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit ante. Kitaan nyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpagas da. Ngam no da tayo amamirmira o ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tayo agsaksakit. Kundi pa sosyal da nga min, idibimak nang da. Kita ama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karmay ti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si ka, Johnny. Sana ya kaguram ida. Masyanak latamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan, umakaptan da iti sakit. May busmut laang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laang. Da tayo ngay, awan pulos urnong ta. Awan na. Urayin tayo laang ti pupusay tayo. No awan ti mayat at tumulong ka da tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Langan ka di mutin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kon, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo ngay. Ni manang pilar pala ti makaamu. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itabulan. No sa anak ko man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo bakit? Agkararag tayo lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos lakay. Naimbagan kamot laangan. Wan garot bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilang agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak day jay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Johnny, ayan mo. Bakit? Kanyak mapaspasama kang kan? Maulawak. Ha? Bakit? Natalimutan ko matang! Irma! Ang mga nadat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray medyo hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-anaw. Natalimutan, anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa na ibaga ti doktor, anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood ta. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Dakilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nadoktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak.
Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga taadi da masidag kada kami, anti. Babain dalakit di kada kayo balasan ko. Madingami di pa nagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan da titulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasubuan ka. Narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas no awan kwarta. Diyak pulos impagaro pa makaptanak iti sakit. Kumusta kan, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiri ang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo, idi. Tinagibasit kayo pa iti asawang. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababay na. Awanan day takada kami, manang. Kahat kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ang maoperan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakag lang. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang. Agyamanak. Noawan kayo at timulong kada kami. Ang mga noimpan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no at emergency. Iso ngayon to naging bagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Biyag. Di tao. Wen! Pasok ko! Bay! Tunggal umawag tinobyak. Kanayon latan ti panagsingbong bat mi. Uno panagapa mi. Ada bumalasi ti kalsada. Tiplay ako. Ay sus! Miss! Okay ka kadilang? Masikupay gayam. Ading, umay ka. Tay-taray ka iti ospital. Umay ka na. Saanan? Saan matagrabe ti pan nakapadong parko? Kabalak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasama kanya. Masikog ka. Delikado. Ang mga ano niya ti mapasamakan ka. Ala, umay ka. Bagkatan ka nga ilugan iti kotse. Kumbit ka kanya. Ipatumaryo amin dagiti na ireseta para kini Mrs. Mister. Dok. Ang saan ko nga asawa ti pasyente? Siya ti nakapadungpar kan ko na. Sorry. Sige nga Rod. Agyaman tayo ti Diyos ading. Nangagmo ti imbaga ti doktor. Safe ti sikog mo. Kastamatan kan ka. Isungawanan ti rombong nga pagdanagan ta. Ang masapol ato maramlat ti na ireseta nga agas mo. Sorry ha. Jack ing gagara ti amin.
Pasensya ka na talaga. Nasaysaya at pa'y kumano na po kawanda ito eh. Anya? Ading, agbasbasong ka iti kasta ngay pagbagam. Please, di kagsangin. Ang mga numakapadakas kang katikasta. Diyak namin malapdan tirik na nagsangit. Ginana ka pa lang, ading. Nagsarita tanto, hinton madamdama. Lakay, nag-text gayam di anak ta. Kakit-kitak iti cellphone ko. Takano iti ospital. Ha? Apay, anya napasama kan ko na. At takano nakadungparkan ko ana. Anya, kahit ayan tinakapadong parkan ko na ngay. Intarayan nakaditi anak ta. Saan? Tinulungan na matlakano di anak ta. Iso tinangitaray iti ospital. Dahito yan ti bagbagak iti anak ta. Sursurandan to mga main. Amo na amasikog, tila papapanan na. Pumanag na. Anya nga ita. Ala, agrobot kan. Tamapanta iti ospital. Nakaturugan ni Althea. Nagpintas pa'y gayam tinagan na. Kasmatla iti kinapintas na. Kunak mo nagawid kan. Ay, saan? Di ka mabalin na panawan dito ospital. Damagam man iti doktor na mabaling kunti agawid. Kaya't kunti rumwar dito ospital. Wen, di ka madananggan. Naibagan ti doktor itay. Mabalin mong tirumwar inton madamdama. Kumusta ang tirik na? Nasaya at mutan. Althea, itulog ka ni Jibalayo, wen? Ado ko mati kaya't ko damagan kan ka. Hanggang adan tumanan aldaw o panagsalita ta. Iso nga itulog ka ni Jibalayo. Apa man na makarwar ka dito ospital. Ay, Teya, anak ko. Anyat na pasamakan ka. Agyaman nagtada kayong nanang. Tata, da kayon dun di mangirwar kanyak dito ospital. Apay, sino tinakapadong parkan ka? Siyak tata. Naimbagang orasyo. Pakamananda ko may tinapagtang ni Althea. Nalakalatag daw iti pamakawan. Ngam kita ang tinapagtang ti anak may. Okay akong tatang. Pati ti sigug ko. Apagsagid la ang tilugan na kanyak. Nanang, asikasun yung tirurwar ko dito ospital. Kaya't kunti makaawid. Itulog ka ng Jibalayo, nana, tata. Rumbang lang tay karong tinagbasulam iti anak kaw. Mangibatiak iti kwarta, nana, tata. Amok ang mausaryo daytoy para ka ni Althea. Ala, saanin baro? At damat tay ginatang mga agas ti anak na eh. Apay ay pagkadkada Martina. Kapag rebangan na lang mo dayta. Nakabasol nga rin. Masapol ni Althea ti kwarta. Jose. Da kayong ti pangiwatak iti daytoy, tata. Magyaman nak. Ala, mabalin mong ti pumanaw. Ngemday, urayam ti awag mikeng ka. Tamagan no kumaro ti sasaadan ti anak may. Kabagan no masapul nan tumanan ti kwarta. Uwan, tata. Nakasagana ka mang titulong para ka ni Althea. Anya, masikog tinadisgrasyan. Uwan, mano. Ti pagyamanak iti na marswa. Sana grabe tinapasama kang kuana. Swerte ba lang aroda, ading ko. Ta sana grabe tinapagtang na. Ayun, imawag itay ni Rose. Damdamagan na nuadakan dito balay. Anya? Agong ungot ka di, mano? Saan met? Ang madlaw ang makapungpungtot. Apay, nagapakay man na ni Tinubiam. Kastama ta ka na yun, mano? Anya man ang tinagapahan nyo na yan. Apay, kasta kayo. Awan lakit, agapa kayo. Anya launay ay ati pagapapaan nyo, ading ko. Nagbasit labanag. Gam padakdalan ng tumot ngamin. Agpada kay mat nga ro, dadi adal. At taan kayo ni tinakam. Hanggang kasla inuubing mati panunot nyo. Kan kaslawan nagadala nyo, iti kasta nga raramidon nyo. Nangatong amin unay ti pride ni Rose, mano. Ti kayat na. Iso ka na yun ti masursurot.
Nagsarita kayo to'y tinalapat ading ko. Urnuson nyo man, hindi yung pagkinkinawatan. Ang darom tayo kidi anak ko. Idarom tayaw na dya tao. Saan, tatang? Diyak kaya't nga aramidan dayta. Apay palab simlatan tikas dyan ngayon naramid na kang ka. Saan mo't gravity pan nakapadong parko, tatang? Nagpreno adagos ni Mang Nathaniel. Kat okay akon. Kasama itong tisikog ko. Na, kaslay sakit mo pa iday dyan nakadisgrasya kang ka. Awan mo't nga minti rason, tap nagdarom tayo pa'y laang, tatang. Timulong mo't para itipan nakapa-ospital ko. Nang pa iti kwarta kada kayo, saan aya? Ay, sa bagay makidi Agam madanaga na lata. Ay, naimbagata nakapagtapilak. Tano saan, ay, ang mga no nakabil ko na dya tao. Ala, baybayan yun. Sana balit na nasingpot-mat. Di na intarayan ti basol na. Hello, Mang Nathaniel? Hello, kumusta kan? Ayos laang. Ibaga man, no kasapulam ti kwartawan. At kwa, awan paggastusak, Mang Nathaniel. Aduti kaya't ko damagan kang ka. Mabalin ka din ang kita ta? Tamay mayat mo't layan mo personal ti panagsarita ta? Ha? Sige. Makamu ka. O sige rad, dagasan ka dito balayo ha? Inton sakbay ti panaldaw. O sige, urayan ka. Okay, bye. Bye. Anya nga tadagiti kayat na adamagan kanyak. Oh, Rose, sigamot gayam. Sumbre ka. Naimbagman ta na kaumay ka. Nabayag namin na di kayo may dito'y balay ka. Kasano nga umaya? Kat saan matan amalagip ni Nathaniel kisumarong kar ijay balay? Sabay na ranamban nga ron tikawan na dito'y balay. Ha? Rimor ka di? Awan mo trabaho na ita. Rimwar, anda ka nung sarakan na tao. Anya? Papay, di mo impakaamho aya, di umay mo dito'y balay, Rose. Diyak mo't kayat asyak ti umunang ag-text ken kwa na Manong Paulo. Dahil namin timatikada kayo, kan. Kalpasan ti panagapayo, agin inuray kayo, no asino ti umunang agpakumbaba ka na kayo. Iso ti rumban nga agpakumbaba Manong Paulo. Gapo ta iso ti aking basol, no aping nga agap-apa kami. Sige. Urayam latan. Patsek nga gawid mo't ladagos na jay. No kasta, dudwa kayo itikabsat mo diti Pilipinas? Wanal taya. Adadag iti dadakkel mi di Amerika. Inala idati inauna akabsat mi. Kasta gayam. Diyak laing pagkarop. May sa kagayam ang maestro itinalatak a kolehiyo diti lugar tayo. Rumbang lang arod asir tiyawag ko kan kamano. Saan? Diyak kaya. Di nakawagan iti sir. Takas lalong makayak iti panagrit na. Nukas tatiyawag mo kanya. Ha? Manong kunam latang kanya kaltaya. Okay? Okay. Sikat ti masurot, Manong Nathaniel. Anya mo ti trabaho ti kabsat mo akaduam iti balayo. Maestro mo't lakas kanya. Iso na lang, ta-online ti pag-isursurwan na. Iso nga dalatan iti balay. Kasta ka di? Itata na istorya akong ti family background ko. Sigaman mo ti ag-istorya. Kwa, nanumula ang pamilya ti nagtaudak. Jeepney driver ti amak. Kan para balay laang ni nanang ko. Pagad-adalan dak idi, ngam second year college siyak pay la idi, inununak mo ti na kinobyo. Aging ka nagsikugak, kat nagsardeng ang ag-eskwela. Inayat ko iti husto ti nakasikug kanya. Inrukmak ti amin ko, ngam kas di lagayam daramidan na. Ayan na nga minta. Nangikasariti sa bali, Manong. Anya? Kat apay nga rod akas lakaguram ti sikog mo. Numaminsan, kas nakagurap. Ngam numaminsan mat, masya anak mat lang aron. Tama panunod ko mat lang awan basol ti sikog ko.
Kasta ti romba nga panunuta, mading ko. Inosente ti sikog mo. Ken may sana nasaya ti aramiden. Ti panangguram iti sikog mo. Adapay lang iti unag ti tiyan mo. Ngam iparparik namon ken kuana, ti kinawan patagnaken ka nga inana. Sana nasaya ti kastal tayo. No kaguram ti ama ti sikog mo. Di mo ko mairaman ti ubing. Panagriknak ngamin kat kaslaawanan tinapintas at turungan ti biyag ko. Nadadaalan namin pinsan ti arapaap ko iti biyag, gapo iti panagsikog ko. Nagbidot kay ti daytan tayo. Saan mo amay baga ti mapasamak kadag iti masungat nga daw. Iso nga di kagsawi ti kasta. Amok nga daara pa mo. Marikriknak na ita. Uwan manong Nathaniel. No kasta nga ron, di ka mapukawan iti namnama. Adu pa'y di gundaway mo. Kat no kayat mo agunudan day nga arapahap mo. Dagito iti sumagmamanong instrumento. Tapno magawat mo ti baligi iti biyag. Ti arapahap mo. Ken ti edukasyon. Ay, panagkunak. May salaan ti maaramat ko nga instrumento kadagita. Ti arapaap laeng manong. Tawan mo't pagadal ko. Ta imbes sa pagadal ko, igatang ko laangan iti masapsapul to ti ipasngay ko nga anak ko. No kasapulang ti tulong. Di kagbayin nga masidag kanyak, Althea, ating ko. Tanakasagana at tumulong kan ka. Hello, Rose. No di ka awagan, di na kun malagip na kanya. Anyat serbiti pa nangawag ko kan ka. No apaan nak tumatlaan. Ikit di ko na. Lumamlamiis kan kanya. Siguro, addan sa bali ano biyang. Siguro, Mabalin ka di. Ado ti pampanunutek. Di mo riribukan ti panunot ko. ibagan no mauumakan kanya. Idiretsang na ibaga kanya. Tapno amok yan aramida. Ay nga kayat mo, agsinatan. Aday ta ka man na ako na. Tunggal adda di mo kayat. Kasta ti bagam. Awan lakit. Sina ti bagbagam. Kasta ba ti kayat mo? Saan ka di? Sana pud no day tangay bagbagam, Rose. Awan iti panunot ko day ta sina. Si lang ti agpampanunot iti sana nasayaat. Makapasuron ka ba't namin? Kasla awanan ti serservit kan ka. Sige, agkita ta. Sa dino ka diti ayan mo ita. Addaak dito'y balay. Kasangsangpot ko anag po iti trabaho. Umayak di tayo, tamad lang. Ha? Magpaiso? O sige, urayan ka. Bye. Bye! Kasaritak langin itinasaya. Tatno maurnosan ti amin. Anyaman ti panggurguraan na kanyak. Diyak laing pagkarop. Nakasingsing put gayam ni Manong Nathaniel. Madlaw pa'y anaparabor. Kasta unay apan nagyaman na iti saan mi nga indarong. Kaya't nakano asulngitan tinagbasulan na. Iso ano makalagip, umay mangtad iti kwarta. Aramatak to kano inton agpas ngayak. Ay, naasyan siguro kanyak. Idi nistoryak tinaglabasak. Nang runak at amo nang agpas ngayak to nga awan amat yung anak ko. Althea na, di mo't ita ti prenatal check-up mo. Inton malpas ti pangaldawan ti ruruar ko nanang. Anya, kat agpila ka pa yan ako. Saan na bale? Private ti papanak. Awan ta ti tugapila. Anya, ay sus, di ka mapan iti privado. Tanang ina ti babayadan iti anak ko. Kuyugan ka laangan iti health center. Anda nga min text ni Manong Nathaniel, nanang. Ha? Kuyugan nak kano. Yam amunak iti gayem na doktor. Tapno isunto kano ti pagpa-check up hak inton sumaron no abulan. Anya, ala, kababain pa ikitin kan kwa na. Sobrang samot ng titulong nga ipapaay na anak ko. Ay, wan nga rod. Nasingpot gayam na siya tao. Managtulong pa'y. Kastoy kumakanayo, nani. Santa ko mangagap papay. Naalas kami nakitaan. Rabang na kumanalailo tayo titunggal may sa. Nagruna, katag nobyo tapay lang. Santa pa'y nga gasawa.
Si kamot ngamin ti mangirugrugi iti amin na tanya. Uwinin. Sige. Ako ak amin na nabasol. Basta sardengan ta ko mga roden ti panagapapa ta. Okay? Sorry. Nanyaman ti na ipakita adi mo nagustuhan. Okay. Napakawan ka na tanya. I love you. I love you too, Rose. Mabiit na ang adawag ko, honey. Hello? Okay. Ano nga oras? Sige nga, Rod. Agrubatak labiit insan. Okay. Bye. Ada ka nilakad mo? Un nga, Rod, honey. Adda nga min bangunan mi ang negosyo iti kasinsin ko. Kaya't ko ti makisosyo kan ko, na. Anya? Negosyo man, Ado una yung ti pakakumikumam, Apay, saan ka kadi amapnag iti trabaho? Kas-teller iti may sa bangko? Honey, kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Langato ti harapaap ko para iti buklantan to a pamilya na tanya. Ado ti kayat ko agatangan. Napintas kandak kilabalay. Wano, mansyon ko nakmanlaangan. Ado alugan, ado a negosyo, kanda dumapay apagkwartaan na tanya. Kasta itan ti kado dagiti kayat mo agun-udan iti biyag. Apay, nakaskas daaw ka di. Kan, maiparit ka di, ti agarapaap. Kwa, Sige, nataktak kon. Pasensya ka na niya. Masangpul arumwara kadagos, taagkita kami iti kasinsin ko. sige. Agkuyog ta na rumar. Tadamot sa bali apapanak. Papanang, Kwa, basta. Ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito okay nga ron. Mabiit na ang tagrubwat na, honey. Nalpas ka din, Altea. Wan mang Nathaniel. Kahit kumusta ka no ti sikog mo? Mayat ka numat. Awan ti problema iti sikug ko, manong. Kasta ka di? Nasayat nga rin no kasta. Mabit lang tayo nakagpakada iti gayam ko doktor nagpa-check upam. Tagawitan. Inton sumaro no? Dito yun ti pagpa-check upam. Uray kat nayam amu kamatan iti gayam ko. Amom ton ti papanam no sumaro no? Wan, manong. Okay, uray nagbit. Agpakada akla iti gayam ko. Agsingsing ka, anak ko, wan. Jose Lakay, kita di anak ta. Di nagtukong paligat. Kung tumipas nga ikanuan. Na, aprosan na batikan na. Ipagpatid ka, unay, anak ko. Nagbaliw sa ti aplaw ti angin. Kumanuti ka man. Napatagbatan ti sikog na kang kuwana. Wan nga Rod Lakay. Saan nan akagura ti sikog na? Nakaagiri siguro. Napanunot na nga awan basol ti sikog na. Iti inaramid ti nobyo na kankwana. Di ka nasayaat no nakaabirisain. Takaasim at ti sikog na no iramaraman na kaagurain na yun. Basol na may langa. Wapay nagbanag akasta. Isaw tinangaramit itigasat na. Lalaki ti inununa na. Imbes at ipanagadal na. Alahos doon. Adda ditan, Jose. Nailawanan da anak ta. Awatan tanti sitwasyon na. Taamangan no agrebelde no kanayon asidiran ta, Lakay. Aday ta. Nagringan iti bangir alin niya. Hello, Nathaniel, honey. Sorry. Ada kasarsalita ka tao. Siyak lang ang tumawag ka ng madamdama. Okay? Sige. Okay, bye. Bye. Aris di na ita. Hanggang makumikom man gaya man. Talaga na Jaros Grabe ti kinuworkaholic na. Sa balitan ginobyak. Manipod na adan iti trabaho. Tilatan pagbaknangan na ti balbalikas na. Nulab sang tagsarita. Agbalbalin mo tin arupat kwarta ni Rose. Rumarag man kiti. Nay, si ka magayam. Nasayata da ka. Sumrek ka tao, oray na ka ti anak kaw. Agyaman ak tata.
medyo ag sakit-sakit ka no tibuko na. Gapuanan siguro na dyan ti panakadumpar na itikot chime. Ha? Kasta ka di? Iso nga raw na ako nagpa-check up ko ma. Mawa magkwarta na. Tadwa nga alda, wadya nagpasada. Tanay, ag sakit tilugan aman manihwet. Ay, sige nga ron tata. Taikak niya altaya iti kwarta. Una, ano sa mo nagastusan? Ngamtiag darom kamay. Kaya mga nagmulta ka pa iti dakal. Ala, saanan mang Nathaniel? Awan ti pa kasapulak iti kwarta. Pangaasim, saddangan na kumangaikikan iti kwarta. Kaya't kulat agbahid kan ka, altaya. Ni, awan mo ti rumbang abayatam kanya. Ada, napadalisan ka. Gapo iti kinaliway ko ngagmaneho. Disgrasya ti napasamak, Manong. Amo ka di mo yung gagara day, Chay. Kan may sa, awan mo ti dakasan napasamak kanya. Kasta mo tin iti sikog ko. Basta awatam kumalatahan, tiitad ko kan ka. Taging ka ita. Makunkonsensya ka ta. Gapo iti napagtang mo. Kasano lang ata no nakarote pa nakadumpar mo. Eh na, jak siguro mapagsusurot itan ti pampanunutak. Ay na, lipatan tan tinapasamak, Manong. Subsobran tinaititid mo abayad ti bagbagam nga utang mo kanya. Amo ka mabain ka laang iti amak, isong araramidem ti kastoy. Saan? Nagtawad iti pusok ti tutulong ko. Iso, please. Di mo ko mapagkadkadan tanyaman nga itatkukan ka. Nang runa, kat agsaksakit ka no ti bukot mo. Amangan no pudno ti kunan ni tatang mo. Agapwanan dahi ta tinapasamakan ka. Ha? Alam dahi tayo. Ingka agpakita ti doktor. Okay? Napaanan ni Natanyay? Saan pa'y tatang? Aday tayan ni nanang aglutluto. Mapan ka nagpakada ta agawi din. Kasta. Ay, sigamay. Nadaited na kang ka. Awate madagosan na para makakaday ta. Saan na sayatar aramidin nyo, tatang? Pagparangan nyo nga adama di amarikrik na kitibagi. Tapno ikan nakla ni Manong Nathaniel iti kwarta. Ay na, agpraktikal ka man altiya. Mumay pinagtalikudan na kan tinakasikugkan ka. Asino nga itinamnama mamangtan iti abas tao tanak mau. Tatang, Iso nga itatad voluntaryo amang tulong kan ka. Gambatamon. Nukasta nga umay dito balay. Agipaga ka iti konforme na sakit iti bagim. Tapno makonsensya. Ibaga man na sakit ti patong mau. Ti sakam. Ti bakrang mau. Kanda dumapay. Gapuanan ti panakadong parko kunam. Tapno masyang kang ka. saan na nasaya at manggundawa iti pada at tao, tatang? Ape akasta kayo. Imbes ang nasaya at kumati isuro yung kanyak nga anak yo. Saan? Takas ladurugan dakpe nga garamid iti dakas. Napasensya ka na tiya. Ang mamumiti kinarigat ti panagbiag tayaw. Ay, jak maliklikan ti agpanunot iti may kaniwas. Ay, tanod na dumak agaburido amay tanakaw. Amumit siguro da ita. Maawatak tirik na yo, tatang. Ngam, aginggat ka ba alang tayo aliklikan ta agbasol? Aramitin tayo, ah? Kat, ulitat tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry. Nadadahal ti arapaap yo para kanyak. Inununak ngamin tinakinobyo. Imbes ko maati pa nagadal ko. Pakawanan dak ko ma. Mala, lipati mo day jay. Napakawandakan. Iso na lang tanod at duma. Saan miya maliklikan iti inam ti agladingit. Gapo iti sitwasyon mo ita, anak ko. Una na. Napanagnag akong timbang ngayon. Tada mo pa'y napanagkita mi kanyal tayo. Ket narik na akong ti kinaawan patag ti sigug na kankwana. Kanayon nga agpuputot idi baro. Ah? Numalakip na tinobyo na. Agsangit. Kat pagsasawan na ti sikog na. Adapay na minsan idi adinaanog-danog na ti tiyan na. Gapo iti nakaro apungtot na.
Anya? Ngam dinan inulit day jay, tainungtan mi iti amana. Ti anak nanto ti agbanag ang nakakaasi ha. No intultuloy na ti kasdi nga aramid na. Nana. Ay talaga iso ang mas daaw kami nga rod ita. Tanadlaw mi iti asawak ang napatagan ti sikong na kankwana. Manipod dimteng ka baro. Kasla nagbaliw matan ti anak mi. Ha? Iso nga amok ang napintas ti influensyam iti anak ko. Kasta ka din ha? Dakil apa kay dayawak day ta. No bilang pud no ti bagbagayo. Ay, ne. Naimasan tayo mat tanti nagsasarita. Mapanakon. Adapay ngamin aramidak iti balay mi. Yan amang ano sapsapulan na kung ti kapsat ko. Sapay battery im ti gaya man ti cellphone ko. Sige baro, agannad ka iti panagmaneho. Naimbag man, tanalagip mo pa iti agawid na laing alalaki. Anda ka man gamit ti balay, Rose. Wan, tapno umay kupan kan ti kinapudno. Kinapudno nga. Nga awan ka dito balay, kat naka-off ti cellphone mo. Nagapwam, apay ajak makontak ti cellphone mo. Adda ka iti sabali apuder ti babae. Anya? Agat atap ka manan iti angin. Hello? Okay, umayakon. Bye. O sige, tada pa'y importante apa pa na. Di kang pinakapagsarita itinasayat. Hanggang timanaw manan. Nathaniel Adingo, may sala ti solusyon ti kanayon a panagap-apay Genovian. Ha? Anya, manong? Agkalaysa kayon. Ha? Agkasar kayon, tapno maikatan ti panagim-imon ni Rose. Tapno mabukudan yun ti tunggal maysa. Ay, kinapudno na. Naibaga akong di maipapan iti dayta. Ngam, isong ti agmadmad eh. Anya? Ne, apay ka no? Kaya't nakanupay ti agpapas sa balasang. Ado ti magbaga na rason. Ken, nakuna na nga inton agtawanan iti 28. Sa kamin to agkalaysa. Anya? Manupay nga rod atawan ti urayam no kasta Nathaniel. Talupay atawan ha. 25 lang ni Rose, manong. Anya? Eh, kat naunday pa'y nga rod a panawan ti panaguray mo. Uwan, manong. Jakmat kahit apilitan. No di na pa'y kahit tipay kasar kanyak. Urayak nga isunto a mismo ti agdisnudo amang ibaga iti dayta. Babae ti impas ngay mo anak ko. Nakalunglong po nga ubing. Nakaayayat ti anak ko. Nag-cute. Kaingingas mo lakit ti anak mo. Takas to'y ti itsuram iti impas ngay ka, Althea. Kasta ka di. Ay, sapay lang kumangaron ta umalakanyak nanang. Ne, agriring ti cellphone mo anak. Ni Mang Nathaniel. Ala, agsarita kayon anak ko. Nanang, umay ka nun dito ni Mang Nathaniel. Kaya't na makita ti anak ko. Anya, ay, naimbag pa'y kat jay saan akap-kapin ano to'y anak mo. Ta interesado amang kita kan ko anay. Ngam jay matan pud no nga amana. Di pa'y agparik na apulos kan ka. Ala, baybayan nyo nanang. Patsak anak-anak mo ti asawa day jay. Jakon namnamahan ti tulong wano presensya day jay lalaki. Tamo ka din na kamin pagan ano iti putot na kanya. Rabang na kumaamang tad iti suporta to'y anak yaw, Althea. Saan Tumulong tayon anam namaan ti tulong na nanang? Awan mo't ngamin trabaho na. Agsalo kagaklangan, tapno masuportarak to'y anak ko. Jose Lakay, adda na ibaga ni Nathaniel bayat ti kaadami iti ospital. Anya dayta ngay bakit? Kaya't naatulungan ti anak ta amang ituloy iti panagadal na. Anya, ikinagsayatan ngay no kasta?
Sumat tinakunana, kaya't nakano ti makatulong. Kat no iso amin tinagbayad itinagastos iti ospital. Apay nga tangan aramida na tikas de iti anak ta, Martina. Kaya't nakano ti makabayad iti anak ta, gapo iti nagpasulan na. Agbaybayad nga tawan, no, magay ayaw. Mangay ayaw nga. Ang mga nukursunada na dyan, akta. Iso anak kasing-singpat kan ko, ana. Anya, Saan nga imposible na itabakay? Uray naganak abalasang ni Altia. Napintas lata. Kan ubing pa dyan, akta. dakamu basta ti kunana, kaya't naatulungan ni Altea. Tamasyan kanukan kuan. Sa bagay, kursunada naman kan saan. Ayos lata. Importante ay adamang tulong iti anak ta. Anya, sigurado kayo tinaytapang gandang mo, Nathaniel. Wan manong. Masya na kami iti sitwasyon ni Altea. Kanadlaw ko nga daarapap na kaya't naatunuyan. At amat mabalin ko nga itulong. Iso at ipaidam na ita. Mga mukha din ko. Sa bagay, sana dakas ti tumulong. Kasta ti rumben. Tatay ko na dangarutan. No timulong ka iti padam at tao, iti nasaya tawagas. Arig na pinadayawang matin ti Diyos, Ana Marswa. Iti kasjay ngay naramid mo. Oh, anya. Nakasagana ka, Altea. Panag-enrollan para iti second semester. Ag-enroll ka na. Wen manong, ngam, ada ko makidawakan ka. Anya, tita? Kaya't ko kumanga ikaro ti mabusbus ko akwarta para iti panagadal ko. Ha? Ikan na ko maiti trabaho. Uraan niya trabaho, manong. Basta makatulong akan ka. Sana naman sapol. Sana ka uray iti subad ti itultulong ko, Altea. Mababainak ngamin kan. Patgam kumamat ti kayat ko, manong. Ha? Sige. No kayat mo, umay kalangan inji balay. Tagbalin ka la bandera mi iti kabsat ko. Mayat ka? Ay, kaya't ko launay, Mang Nathaniel. O sige, pagserbian kayong agkapsat. Kas pang bigbig ko iti utang ko anay baga nakam ka. Apay, masapol ka di nga agpaay lakas babaunan dyan akta. Tapno makaadal. Saan ka no akayat ni Nathaniel? Ngam di anak ta ti agpilit ng agtrabaho, lakay. Mabain siguro Anya, kahit kasanong ti anak na. Aw-awira kun Total, nakidit matigatas ni Altea. Iso nga agbat battle fitting di apo ko ta. Siya kun ti mga awir. Kasaritam tungaro dyan akta Bagbaga man na imbag. Ang mga nuulitan naman ti naramid na iti kalabas. Ang mga numailawan tumanayin. Saan mat siguro, Jose? Patsik adinan ulitan kinaramid na. Taadan nagnakman na lakay. Si ka ni Altea, ading? Wen, manong. Si kagaya, ti bagbaga ni Nathaniel, ang napadungparan na idi. Wen, manong. Kit, kumusta kan? Okay, Mat. Siyak ni manong mo, Paulo. Nasapari mo ti kabsat ko, tamasapa ti trabaho na ita. Ayun gayam, naka-enroll ka din. Wen, manong. Kano nga ti serrakyo? Inton maminsan abigatan. Pasig apang malamtiin nalak na schedule ko. Tapno makatrabaho akit agsapa dito balayo, manong. Okay, umay ka. Itay surok na giti aramidam diti balay. Binilin na kami ni Nathaniel. Asyak pa ilakan o ti mangisurukon ka kadagiti trabaho am ditoy. Nathaniel, honey. Di ko tsikan, Ross. Siyempre, honey. Bunga din ang bambanugak tayo
toy. Oh, ayan tayo kotse. Diyak inaramat, ako ding tilugan ko. Okay, lumugan kan dito yung kotse, kani. Come on. Okay, Okay, let's go, Nathaniel, honey. nakagatang ka gaya man iti kotsem. Kaya naglaing ka ngagmaneho. Una, nagadalak iti driving. Kalpasan na, inlakad ko adagos ti lisensya. Jack impakpakaamukan ka, takayat ka asorpresahan, honey. Anya? Pasensya ka na, busy to'y nobya. Busy ngagpapado ti kwarta, kasta ka di? Awan dakas na, Nathaniel. Adda nga rod manan your urnongak agatangan, honey. Anya manan? Adda itang tangad da kanyak a house and land. Napintas ti location na, kan asidag iti sentro. Mabalin ko to paabangan day dyan, no kayat ko. Saan ka kadipay amapnak iti addakan ka, Rose? Saan? Planok nga rod pa iti agabroad ko nga. Anya? Kurangag ti sweldok iti bangko a pagpapaayak. Kasla kayat ko ti makigasang-gasat iti abroad. Mabibiit ti babak nang no dolyar ti ang balin a sweldo, Nathaniel. Saan nanaskan? Amangan nung nalipatan mo tan tinagtulagan ta. Nagtulagan ta nga, anya. Makitan? Talaga nalipatan. Tingay pa nagsimpatay ton agtawon kan iti 28. Ha? Ungaya man yan. Ang hindi ka madanagan. Jack tulipatin data. Paikasarak mat at talaga kan kakat. Basta saan ka niya ita? Iso nga ag-agawa akti agpabpabak nang taapag ison to na agsimpatan. Kaya't ko ano nam ay titibiyag na inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Sumra ka ka din iti klasem, Altea. Wan Manong Paulo. Alam da ito pag playtime. Ha? Ala, saanan? Adanintan ni Manong Nathaniel. Sobra pa'y nga roday dyan. Alam latan ta extra manim. Kababay na. Tilatan kamsat ko timangmang ta di ti allowance mo. Ket doa kami pa pagserserbiam. Iso masapo lamang tedak mo iti tulong ken ka. Agyaman akunay kada kayong agkabsat Manong Paulo. Nakasingsingput kayong agpadpada. Mababainak pa yan kada kayo. Di mo panunutan da ita. Basta ikaw mo kit iti agadal. Tapos makalpas ka. Kit adan tumit pagadal ti anak mo. Wan Manong, ti anak ko ti kang runaan nga inspirasyon ko amang tunoy itarapaap ko iti biyag. Manong Nathaniel, ato yan ti impaala yung nga ice. Ay, agyaman na kaldeya. Ni, agin inong kagaya mi ti arak. Wen, yan sa gabasit lang. Pagparelax ako na da. Sa bagay, kasapulan mo't nga agpay sutag relax Manong. Ngamin, amo ka mabambanog ka iti trabaho. Wen nga rod. Uray kahit ko kumamakadwa tinobyak. Ngam busy mo't iti trabaho na. Ha? No kasta? Adda nobya Manong? Ada. Yam amok tawon ka inton sumarong kar dito eh. Ay, diyan kami matumtumpungan ti vacant time na. Iso anong mawayaan? Iso na mismo ti umay dito eh. Ah, kasta gayam. Mako na ka nagasat ti nobya Manong. Ngamin, nakasingsingput ka anobyo na. Naggasat ti nagbalin anobya. Nang runa na agasawa kayon ton. Ay, dahi tapay ti may sa paglidlid dayak ita. Kaya't kung nga ikalay sa, gamis umot ti agmadmadi. Anya? Apay ka nungay Manong. Tunuin na kanupay nga umuna dagiti rapap na. Sakpay sumrag iti estado ti adda asawa na. Rabin, gami may kapailang Rose. Di mo pailang pabigat ti umay mo. Uray katawan mo trabaho inton bigat. Adda pa pa nang iti masapa inton bigan. Pasensyakan, no basit laangan nga oras ti maipapaay ko kan kaita, honey. Katap no masigurado, asyak tulaang ti ayatang, adi naktupulos sinaan, nga oray di kan maipaayan iti oras no dadtuman.
Ipaay kon ti pangtenglakan ka. Kan pangtenglamatan kanya, Nathaniel. Anyat kaya't mo asawan. Nakasagana amang irok maiti amin ko ken ka. Isuko kun ti dayaw ko ken ka, Nathaniel. Anya? I love you, Nathaniel. Rose, apay akas tamot ang tibagbagam. Diyak namin kaya't nga agatap ka iti saan anasayaan. Takanayon kat nga rod nga awanak iti sibay mo. Ken tapno kang pantea, asyak tulaan ti ayatan. Kaamumat, makumikumakuna itanani. Maturog ak dito'y balayon, hani. Sige, maturog ka nga rodan dito silid ko. Mapanak ijibangir a silid. Anya? Ay ayatan ka, Rose. Isojak marami tibagbagam. Timanggunda ko ikan ka. Sigurado ka, Nathaniel? Wen, respetuan ka kas nobya. Di ka kayat amulitan. Aging ga di ta nagkalaysa. Madanagan ak ngamin, hani. Amangan ko nak no sumapul kan iti pangisukatam kanya. Kasta ngamin ti obserbasyon ko kadagiti daddo maalalaki. No awanin ti oras ama ipaay dagiti nobya da kadakwada. Sumapul dan iti sabali nga asawaan da. Di ka madanagan. Tasana ka kasta. At the word of honor ko. No anya timbaga kanin karikan ka. Isulang ti aramidat. Talaga nagkasatan. Takaskan ka tinagbalin anobyo, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Nay, nakaroon sa amat tirekrit na amon bakay. Nagsakit nga ro ti urok lakay. Ay. Gapo siguro iti panatengkan uyok ko. Ay, kasanong ti apo ko tangay. Ang mga numakaram. Uwan nga ron. Awagam man di anak ta. Tau-awiran na pailaan ti apo ko ta. Tadyak kayat amaakaran ni baby. Malaga ron. Ay, siya ko matibagaw awir nga madama biyahik. Sayang matibiro ko no kwa. Uri aglangan pailang iti klase na. Aglangan nakpala iti klasik ita manong Nathaniel. Agsakit namin ni nanang ko. Katawa mga awir iti anak ko. Anya? Ay sana. Di ka aglangan. Jacket. Ha? Ikalaan dyan anak mo dito eh. Tada kami pala ti mga aware kan kwa na. Anya? Ala, nakababain. Di kag babain. Napatagkan kada kami ka ni Manong Paulo. Iso kas lakab satdakan. Ha? Hala, mapan ka ni di balayo. Tain kaalaan ti anak mo. Ibatin dito'y balay. Tada kami ti makaamukan kwa na. Hala, inkan. Sige nga Rod. Agyaman nak manong. Nakananos kayo at talaga. Hala, isunan. Oh, adto ititinimplang agatas ni baby, Nathaniel. Agyaman nak manong. Agdidi kan, baby. Talaga din na kayat. Sa pulen natin, inana. Huwag nga rin manong. Ne, aldaw kaya man. Masapul arumwara kon. Tama nga numaladawak iti trabaho. Manong, take charge file ako maka ni baby. Sige. Total, inton aldaw pa ilati pa nang isurong iti online. Agyaman nak manong ha. Pasensya kan. Di mo nyawit ni baby di balayo, Althea. Ha? Ay, kwa. Ang mga nusaan pa anay maganti inam. Masapul nga ginanapa iti husto. Di mo pa kadanagan ti mga aware ka ni baby. Tada kami ka ni Manong Paulo. Kinapudno na. Mababain ako na yan kada kayo. Kanayon mo nga ibagang awan ti rumbang apagbainak. Adadamat ang makarik na akitibain. Gapoy tinalabas akin na anos yung kanyak. Anday ta ka man ako nakon. Lipatan man day tarik na. Saan mo matunoy ti arapaap mo? No pagturayam tinakaro akin naman nagbabain mo, Althea. Dungdung wen kanto, unay.
At ita, napaturog kumutlakan ni baby. Ipaitakon dito ka ma. May mayat kumamutlag no adda krib ti ubing Ibagak tuman ka ni Nathaniel, tay katangan na iti krib. Makaiso makitigapsat ko. No agsao, da kami ti makamo iti anak mo kung kunana ka ni Altaya. Siyak mo ti makakada ang mga wawer ka ni baby. Hanggang may bayak manlangan. Sa bagay, mawatak matkit di. Tadamat nga ro trabaho na. Sa balin ti madmadlaw ko iti kapsat ko. Isong agdamag at tuman kan ko na. Kasaritak to itinalapat. Uy! Ay na, naglayng ang katawan Kasta ti kayat ko. Di ka agmangit-mangit Agkatawa ka kit diwan. Nathaniel. Oh, aday bagaman Diretsa na sa lutsod. Gusto ka kadi ka ni Altaya? Ha? Ni, apaya ka sa tidamdamagaman Makadlawa kami nuna yan ading ko. Saan laan ni Altaya tinapatagkan ka? Pati ti anak na. Naasidag tirik nam kan ko Manong, di mo man ikan iti sabali akay papanantera ramida? Tapasat lang ti itutulong ko dahito. Wow. Sigurado ka, Nathaniel? Uwan manong. Kaslakab sa ti pangibilbilanga ka ni Altaya. Kan may sa, adda nobyak. Ay ayatat ni Rose. Apay nga agbaw ingak pala iti sabali? Nakasta, awan ti sabali planom, iti pa nang tultulong mo ka ni Altaya. Pulos, manong Paula. Awan. Aging gaita. Diyak pa'y malipatan tinaamuak ka ni Manong Nathaniel. At dagaya man nobya na. No kasta, saan nga rod arumbang agpanunot akiti saan may parbang? Talaga nga rod akabsat lang ti pangibilbilangan na kanya. Ay, diyak ngamin maliklikan nga ikan iti kay papananti kinasayaat na. Tadamot kaya man ay ayatan na. Adda nobya na. Tikit di panagadal ko ti kakiti atensyon. Agadalak, kabayatan ti kadat mang tulong kanya. Ato yung tigatas mo, baby. Manong Paulo, siyak ditan, tama nga na dapat aramidan. Siga kiti ang mga nanda klase. Nay, maladaw kan. Alas 10 pa ti klasik, Manong. Kanwan gayam, yawid ko kanun ti anak ko kunan ni Nanang. Anya? Kunak manuag na rin dito iti anak mo. Kabaalanan ti inak ti mga iwan kan kwa na, Manong. Iso ayawid ko kanun. Anya? May kawa kami lakit diti kabsat ko. Sana bale, ipasyar kung tumanan adito inton maminsan. Amo, kamabain kalakada kami, Altaya. Iso kayat mo nayawid ka anak mo. Ayos lang tamat kada kami. Nasingpat mat nga awiron do anak mo. Agyaman aklangan, Manong Paulo. Diyak kumamot kaya't amaya dayo ti anak ko iti puder ko. Ngam agpilit mat ngamin dagiti dadakkel ko. Yawid ko kanon ni baby. Martina, agpinustata. Tanyat pagpinustaan ta, lakay. Kursunada man daya Nathaniel ti anak ta. Anya, aday ta kamanen, tila ibagpagam. Tanya ko mati kaya tasawan ti panang tultulong na iti anak tangay. Imposible nga awan to ti urayan na abayan. Wano kasukat ti panang tultulong na iti anak ta. Narugit ta panunot mo, Jose. Kat no na istorya ni Altaya kanya, nga anda ka nun nobya ni Nathaniel. Kat agkasardan to kanu pa yan. Ay na, nubya pa'y ladayjay. Aging gadi pa'y nagkasar, wano nang ikasar ti may sa tao. Nawaya pa'y lang nga agbiraw. Apay may bagam ti pasama, kiti masungat ngal aldaw. Saan tayo at tanggal tigasat, itunggal may sakada tayo, bakit?
Kastamot ka data apay ninamnamata ka de adatag katuluyan jagasawa alaman lagi punta ka di tinapalabas bakay ada ide sa bali anubyam sakbay asyak ada met upat anubiak game masino ti mangipagarup ada tagahandag katuluyan alaman Ay na, mangrugi ka manon. Tilay palpalagip mo. Malaing kakit agsukatan. Tay sa ganak mo ti pangrabian tayo, Jose. Lawat ka, laklakayan. Ni, si kamat kayam, Nathaniel. O my God, sumrat ka. Ay napasensya ka na ni. Jak pa'y nakaurnos dito'y banay. Taado ti aramida. Anya man ang tipa ka kumikumam. Kwa, ada online business ko. Kit isa ti pakakumkumikumak ita. Anya man ang business dayta. Basta, napardas apagkortaan da ito, hani. Gundawayak ti kaawan ti trabaho kita, Nathaniel. Ni, aldaw naggayaman. Allah, jak pa'y nakaluto. Nagawid ngamin dagiti dadakkel ko ije probinsya. Sana bale? Mangan tanto ni Tirwar. Apay no makala ka ngamin iti babaw ninyo. Tapno da para luto iti taroon mo. Kayan amin ang atrabaho dito balayo. Saanan, si Kakit Dimat. Amumat nga gurorno nga. Mga laak pa'y na iti paggastusa. Maliwliwayam sa pa yun ti mangipaunag iti taroon mo ha. Gapo iti kinabisin, Rose. Saan? Di nakpakadanagan, Nathaniel. O niya, rumortang rodan. Inta mangan iti restaurant. Kwa, sorry. Ngamjak makaruan. Ada irarush ko nga aramida. Sige, inaklagumatangan iti pangaldaman ta. Ha? Ay, mabiit lang nga niya. Hello? Anya nga oras, madam? Okay. Sige, madam. Agyaman na. Umayak nga umay. Okay, bye. Rumor ka? Honey. After lunch ka no, ti pa nagkita mi iti tao asaraka. Pagkwartaan ka di mananday ta? Sana bale, ta para kadatadag iti mabirbiro ka kakwarta. Para iti masakbayan ta. No, anya ti kukwa mata, Nathaniel. Mapnag ka kumantiat dakin ka. Mabiit lang ta i-shutdown ko biit ti computer ko. Sa akto agrupan, tapno makaruwartan. Tani, adda pa'y sumaruno apa pala. Kalpasan ti panangan ta. Martina, iti imbit aggraduaran itaatawan ti anak ta. Wala ka ay. Kasla ka ano lang ti aldawan niya. Nagpardas ti panagtulit ti aldaw. Pati ti apo ko ta. Sana mapupuutan ti padagdakkel na. Wan nga rod. Dumakdakalan ti apo ko ta. Mangipasimo daag, alumaklakay, kan bumakbakit ta, no se. Abay, tulok mo nga rin. Si Kamo lang nga rod. Apay, malapdam ayat ti panaglakay mo. Kat mapantayo angin dita. Sa bagay Pasat ti biyag tayo ti panaglakay kan panagbakit tayo. Kat amom. Maragsa ka nakman para ichay anak ta. Sika lang, Ura siya mo ta. Nakarkaro pa iti kinaragsak ka. Sapay la kumatag, balinto anarang ay tibiyag ti anak ta. Bakit? Tapno agtil-til mo to tay lalaki anang talikod kan kwa na. Lakay. Sayang, isu kumati ang kasar ko. Kung kunan to ti ama ti apo ko ta. Matay to iti apal ti luko lalaki. Tana progreson to ti biyag ni Altia. Ala, di mo laglagi pun ti ama ti apo ko ta. Tagsakit laang tinakam ta. Lipatan tahan ti may papan iti dayta, Jose. Maudi na panagdamag ko dahito Nathaniel. Kahit sa pala ko matay baga mong tagpaiso kanya. Kalpasan ti panagdamag ko, jak to nagdamag paikin ka ading ko. Ha? Anya dayta, Manong Paulo? Talaga ka tingawan pa naggustom ka ni Altea. Ni Manong nga talaga. Sinong batak matanday ta sa lodsod mo kanyak san ka di? Awan kinapundo dayta. Awan riknam ka ni Altea. Awan nga ron Manong.
Okay. Sigurado kay tinay taasong bat mo, ha? Uwin, Manong. Sigurado. Sika talaga. Tila sumsumrag iti panunot mo. Kaya't pula ti tumulong iti padak a tao. Isungar aramidag ti kastoy. Okay. Sige. Hindi ka matanagan. Tadyak ton ulitan nga agdamag pa'y. Paesang kadamag mo rita kanyak, Manong. Awan. Kaya't kula pengken, wag paesot ti atap ko, wano saan. Manupay ti pabayadam iti pagadalan nyo, Althea. At dapat balance ko ang nasurok at 2,000, Manong Paulo. Kasta. At 23,000. Bayadan tong ti balance mo iti pagadalan nyo, okay? Ha? Kaya't kumuti makatulungan ka. Saan laan ni Nathaniel ti pagserserbihan. Iso masapul mat nga ron amang tedak iti tulong ko kun ka. Kasla daytan ti sueldom kanya. Kwa, Ala, awata mo. Di kagbabayin kanya, Althea. agyaman ak nga ron, Manong Paulo. Naikan na kantupay, tikap sa ti kwarta. Awatan tulatan. Tamausar mo na ijay. Amok akasapulam ti kwarta. So magmamanula-bula ng teorayan, aktor pos ka, Althea. Wan nga ron, Manong Paulo. Utang ko ti amin kada kayo nga agabsat. Di mon panunutan dayta. Ay, madamag ko man lang, Althea. Kumusta matan ti ama ti anak mo? Ada ka di pa'y komunikasyon nyo? Awanan, Manong. Manipod pinanawan na. Awanan ti komunikasyon mi. Kanjak mo't na nakit-kita apulos. Kasta. Ne, kitkitaan nak matlatan, Manong Paulo. Ada ka di ibagam? Nabayagan na kaya't ko nga ibaga na ito eh. Magur-uray ang lahat yung mga panawan, Althea. Ha? Uraya ka makagraduar ka sa akong to'y baga. Kablawan ka, Althea. Nakalpas ka na ti panagadal mo. Agyaman ak, Manong Nathaniel. Utang ko ti amin kada kayo kini Manong Paulo. Nathaniel, saan na makaangas ni Althea? Gapoy ti panangarakop mo kan kuha na. Ha? Sorry. Kablawan ka mat, Althea. Nakapimpintas ka, unay. Agyaman ak, Manong Paulo. Manong, marigatan samat nga gangas ni Althea. Sana pala. Tadyak una inirutan ti panangarakop ko kan kuha na, ading ko. Sana kaskan ka. Ha? Sige, inka pala kasarsarita dagiti dadakkel ni Althea, Nathaniel. Tadda importante nga ibaga ka ni Althea. Ha? Alan. Okay nga rod, Manong. Umay ka, Althea. Sumurot ka kanya, tadda papananta. Sa dino, amangan mo sa pulandak na nanang kantatang. Kastamat ng anak ko. Mabit talaan. Uray sumagmamanula minutos. Agyaman kami, Nathaniel, Barok. Uray kaskasanaw. Makuna may anak kay tinaitulong mo iti anak may. Awanan yaman na, tata. Ni Apo Diyos tulaangan ti makaamo amang subalit kan ka, Baro. Ni Althea terong mga pagyamanan tayo, nana. Tata, ngamin, natunoy ng terapap na. Wan nga ron. Kunami no awanan tinapintas at turungan ti biyag ti anak ni. Gam nagpitot kami. Sapay la ko mga rot. Tanapimpintas tupay ti biyag ti anak ni iti masakbayan. Tapno saan tumat nga agrigat ti apo kumi. Nathaniel, madlaw na unag ti pampanunutan. Kasla da problema ma. Diyak ka mo naman ko na problema dahil ti Manong. Mariribukan ti panunot ko. Anyat pa panunutan. May papaniti trabaho, ano, anya? Ni Rose, Manong? Anya? Apay, nag-apakay manan. Saan?
Ang naman niya, kaslain ino ta na mapukpukaw ti panagayat ko kan kuana. Anya, mariribo ka na manong. Adang aminin sa balya pakarikrik na kitayat. Anya, iso na lang ta pampanunutek ni Ros. Ingkarik ti panangi kasar ko kan kuana. Pagsaritaan nyo dahi tayo tinasaya dating ko. Agam, satbay na tingi-tingan pa'y anaimbag tirik na. Panunutan man na imbag. Tane, narigat no, agdardara sudos ka mga deng. Ang mga no nakarkaro ariribok ti mapasama. Nabayagan natin ningiting ko na ito Eric manong. Ita lang ay pudno. Pasanak pa lang kami na sigurado itirik na. Iso ngayon limad ko ti amin. Ay ket no asino ti pitpitik ti pusom. Iso nga ron ti pilyem. Mas tawag. Tano ka pa naglaka malipatak ni Ros. Tunggal makitak ti bagbaga ka babae. Di sinamon ni Rose. No talaga di mo nayayatan. Agam, asino ti bagbaga mababae? Ni Altea manong. Aniya, Wen manong. Ako, kastoy, kaasimot ni Rose. No, basta pagtali ko na blatan natin ko. Ay, laglagi pa, Nathaniel, ha? Nabayagan nga gayan ayat kayo. Apay, di ka masayangan iti relasyon nyo. Nagpaot ti mano atawan a relasyon nyo. Sa itaap, kastala ti aramidam, ha? Ha? Apay manong. Saan mo ka di akayat ni Altea para kanya? Ako, basta ni Rose kumati panunutan, Nathaniel. Taka-asimat. Paasikakan ko na. Nang runa, katamdamahan natin panangi kasarmuntukan ko na. Tangay nakalpasak mo tan iti panagadal ko. Mabalin ko kanita ang pakada, Manong Nathaniel. Agawid ako man tapno maasikasok mo anak ko. Altea. Ano di ka nagsublit iti balay? Agtalinad ka dito yan. Alam mong ti anak mo nito eh. Tadito yun ti pagnaadan yung agina. Ha? Ano kaya't nanti agawit, palubusan mo, Nathaniel. Total, nakalpas mo tan, iti panagadal na. Ha? Sana ga po ta tinulungam, kaya't mo matan natanglan, wano iturayan. Mailiw lakit din iti anak na, iso kaya't nanti agawit. Ala. Ika grubatan no kaya't mo ti agawid, Altea. Umay ka, tatulungan ka nga gimpake. At napapanamitasan ka din, Nathaniel. Wen. Ngam oray cancel ko pa lang. Tay tulod ko ni Altea di balayda. Ang mga no importante ti papanam. Mapangkalatan. Siya akon ti mangitulod ka ni Altea. Anya? Agtaksi kami ka ni Altea. Iso mapan kan iti papanam. Anya? Mapan kamin, Manong. Kat ulit tagyaman kan ka. No kasapulam ti serbisyo, awagan naklaan. Umayak ang trabaho ni ti balayo. Tigit di pa nag-take mo iti board exam ti asikaswam. Tanong makapasa ka? Siyak tumot lang ti makaamo amang isarakan ka iti trabaho. Wan, Manong. Dumtan to day ta ka nito. O sige, patuluyan min. Mabit lang. Usaran tayong tilugan ko. Itulod da ka. Agyaman naklangan. Ngam oray ni Manong Paulo latan ti mangitulod kanya. Ha? Sige, Manong, mapan kamin. Martina, apay ngay kasjay. Kasjay ti. Sa balimatan tinangitulog iji anak tadi ti balay. Apay di ka makadlaw. Itay paila napas nagti panagsarsarita da. Kat at siguro na patag apag sarsaritaan da. Ngay mapay ngay asaan ani Nathaniel tinangitulog kan kuana. Kat awan mo't sabsabali lakay. Takabsat na matlakano day chay alalaki. Anya ko matidakas na ngay. Ay, talaga dakas Nudwada ngay nga kurso nada iti anak ta. Anya nga ang kurso nada nga ibagbagam mo to Tila tinurturong man ta panunot mo. Day ta nga minti madikan kakad.
Ta overthinking ka unay. At dalabasit makitam, ikamon iti sabali kay papanan. Ni bakit may tilay pagbagana. Saan met ah? Kasano nga tati panang ibagak ka ni Rose iti amin. Kasladyak mo't may turad apasakitan tinubyak. Sigurado nga sakit tinakam na kanyak no ibagak tayo paiso. Ure kas kasano. Inayat kumot ni Rose. Nagbalin na pa sa tibiyag ko. Nuapay kami nakastoy itan ti marikrik na. Agayatak matan ka ni Althea. Ni Rose tayo mawawagan. Diyak pala nakasagana ang makisarita kan mana. Iso diyak pala sungsungbatan tiyawag na. Nasaysayat no i-off ko ang cellphone ko. Nakaturog ni Nathaniel dito'y salas. Kat at nabuti ti arak dito'y lamiseta. Naginuman kaya mantikapsat ko. Nathaniel! Ada kay gaya manong. Mapan ka ni Giselle mo. Naiturog mo matan dito'y sofa. Wen, tayo naruray ka manong. Ada na patang ngay bagakan ka. Anya da ita. Nakaikid na nga kung manong. Ngamsak ba'y nga iwayat ko ti planok. Ti panagdaton ko kunyal taya. Kidawak pa man ti maudi balakad mo. May parbang nga ta. No agdaton na kong kanyal taya. Nga oray di kami pa nagsina ka ni Rose. Ay, sana pulos, Nathaniel. Amok nga yayatan ni Rose. Iso nga ruti pa may isang ngayatan. Di mo pakibiyangan ni Althea. Gapotad na nagkinawatan mi. Anya? Nadingitak, Nathaniel. Ngamsaan kumot siguro apakabasulan na ito'y. Gaputas akbay ang nagdato na kani Althea. Sinalodsod kan idi. Saan la na minsan ang nagdamagakan ka, nupudno nga awan pa naggustong ka ni Althea. Kada niya tinsong bat mo? Imbaga mga awan plano nga garam kan kuana. Malagip mo na kita ngayon pagpagamidi kanyang, Nathaniel? Uwan manong. Isokit daw ako mga rood, di pa nakaawat mo, ha? Awan mat siguro basol ko, ading ko. Iso pa nga simtadingak ko maguraan. Manong. Inaram ko ni Althea, kat inaklon nak madadagos. Iso nga ito, at na nagkinaawatan mi. Ulita ka ading ko. Sorry ha, no nasayar ko tiriknam. Gapo iti pa nagkinaawatan min kani Althea. Ni Manong Nathaniel. Hello, Manong? Althea, mabaling ka din ang sarita ta. Agkita ta ko ma. Sige. Sa dino? Iti restaurant na nga ng Teddy. Urayin ka enjoy, okay? Bye! Sige, Manong. Bye. Anya nga tati bagana. Naamuan na nga tanti maipapan kada kami kan ni Paulo akabsat na. Buy-buyaan nak matlatan amang mangan, Manong Nathaniel. Mangan ka matan na. Ala, agluha ka matan. Apay, ada ka di problema yung itinobya, Manong? Ada saan yung nagkinaawatan? Mabalin ka di. Ngaro ko pan kahit di maudi akong daway, Althea. Sige, Manong. Imbilang kang aminin asa na sabsabali kanyak. Imbilang ka akas laburi na kakapsat ko. Iso akas laman ditirik na. E di na mo akong agayan ayat kayo gaya mga nitikapsat ko. Sorry. Diyak pa ilan nakasapol iti trabaho ngam nakirelasyon ako ni tikabsat mo. Sana problema ka dyan, Neta, ading ko. Di mo lang buti po no pagsangsangita kita, Althea.